Mai ko na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei na la mai thon riu dare. Asai July tarik rut na khat kum sing nei na treat na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Gangpokpi July tarik ru ex-ADC members forum Manipur re July tarik tachat kum sing nei na treat na pungnung Gangpokpi khau general meeting tat kai kan mikhau Manipur Autonomous District Council tung election tat kai tat magna bamilam khau min na kakan gut na kaphian kariu kan the ex-ADC members forum tung statement khotai Manipur government re ADC's election ti tat kai tat magna bamai hai ching mai nun ta laukai na subam tongde tuna sagani Tribal Minun Kang Constitution of India retilaw my democratic rights ta Manipur state government re nimbin kang rana karamba mi tuna sagani ex-ADC members forum re state government kau ADC election hai tat kai lau kang kum sing nei na tri ko tai sagwang kan chong di thi tiki ADC elections tat kai kham demand sulau mai koi tai cold storage kau lobam thi Mi tong chiak hai tribal minun tong local self-political institution ti hai sumut khang karak mai tan de tuna statement khau hi kane state government re ADC ta thu thau sulau makna ba mi tiki urban local bodies ta function ti su khang thu tan azu sin thau lo na ba mi tuna pian mak mai indau kane ex-ADC members forum jong meeting khautai 6 ADC sta disease re administrator su khang appoint sulau kan meta nu ni mak mai indau kane mi tai district council tong ex le rules khawri kadat ngam thi to na statement khotai hi kane tatkan my government khotai representations azu tina ADC election hai tat kai lo tat khang sa kan thi tiki thau sulo mangna kwang kan thi kumna asai luan haini forum re governor da ariuna memorandum ti laudat na ADC stung issued hai zau gut lau khang sa lo kan chongi to na sa kane mi da kau governor of Manipur re ex ADC members Forum tong demand kau positive response ti laudat ba mi kau hai chuan ku mai indau kani July tarik the chat meeting kau tai state government kau tu buizang ADC election asai ngan tat kai makna bam tong chu to my question sukhang ding lau kan the meeting kau tai ADC star district council tong ex kani rule ti hai ti tan laudat khang state government retabui steps in thau lau bam chu to my hai than khang la ding la lau kan the tu na sa kani statement kau tai ADC election hai asai dau dakna tat kai lau khang cha magit hai ADC government hai ringbam khang to be arrangement government rikasiam lobam chu tuna than kane tribal minun tong democratic kani political rights da sai thaulo khang ka zinai me action goi tat kai khang meeting khotai ding lau kan thi tuna forum tong statement dai ti thai kane Delhi July tarik ru former Delhi Minister Arvind Kejriwal re sa indau kan mai kyu thu kamai hai Nobel Prize wan hai in phang biwi to na claim su kan thi Delhi khautan gai mita lo mai di sinchui mai kani administration su tri lo mai khangri kamai Nobel Prize hai in phang biwi to na Kejriwal re sa kane mi ladbam Kejriwal re sa kan mi hai Punjab tong Mohali khal Jasmine Shah re hi mai lyric the Delhi model launch sukan mikhau sagan chongi Kejriwal re Delhi CM sumekan khau Lieutenant Governor Sasaitna letuna chamriangai magna governance lam khau ran hak laukani kumlana BJP re Delhi khau government phungda rap maitang bu padai lung khau su kasi ngam thi tuna Kejriwal re khwai tikane Guwahati July tarik ru central government re asailon ding ran khau re Dui dai mai khani mulai pang khori kabiu kan mai state chirup dangka crore ching khat rik suruk ngachuruk point rikte chat approve suna release sukan thi mitong sen bam tai state disaster response fund bangkau Assam Manipur Meghalaya Mizoram Kerala khani Uttarakhand khang sanction sukan tonge official statement hilaina Assam khang dangka crore phaithum rik sanai na pung point rik suruk alot sulau kane kumna Manipur state khangri dangka crore chui na chikyu point chui release sukane chana sakane Meghalaya state khangri dangka crore tamru point rik dai Mizoram khangri dangka crore chui na kanai point rik de chat Kerala khangri dangka crore phai ringu na kathum point chui khani Uttarakhand khangri dangka crore phai pedai ringu na pungu point rik suruk tuna in phang kane tuna sakane mi tong state churuk hai asai kum ting riu ran kan me khau dui dai mai khani mulai Pangkan Mary Kung may ariudiang kan may nuni, Union Home Minister Amit Shah re social media platform X kau sa indaw kan may kau dangka crore sing tachat hai SDRF kani National Disaster Response Fund bangkau asai kum fund state route na chakyu khang tipatang kan the inbu na center rui dui dai mi kau in khalo kan mai National Disaster Response Force Army kani Air Force khangni ka ge nai me tai in khalo kan the tuna sagani separate statement akhat kau Manipur
Army ri Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation ting riu ran mai ri kabiu ba mai bam azu khau dat kai kani tuna sa kani Indian Army ri Total Relief Columns ri dai deployed sulau tang kani khani mansai chingthum phai ta chat chui ta kan lau tang kani tuna sa kani Delhi July 3 group Manipur khau me kum singne na chui na kathum kharilat lu nai gong kan me khau chu zang mai gong dat khang center retan asu sin thau na bamthi mi lung khau tai center re cookie khani mai tai leaders ta table akhatna khaudung kariu na joint meeting tat kai khang ka chang phu bamthi tun saikani the New Indian Express khau hi kan me cham thilaina center leader nun re cookie khani mai tai tuang kapi nun ta November to December zang khau meeting kariu khang chamrang subami tun sakane Manipur khau zat kanai ka khau nuna mang mai khani nu mai nun tong issue hai re peace talk gaisi tat kai bam sini gwangtang mang na bami Manipur khau intaw alat mi thia khau ban sin ka pang thang roi phungut mai khani security forces khau roi asut kan me goi ta la handat ngam khang karam bami ni tong tan goi hai Manipur khau kalulung kumna chu sak mai gwangdat khang government ri sin thau na bam chonge Infal July 3 group Congress Party ri Manipur tung la du khau rei kaniu kai sam galau na ri paktat ba mainun ta kaniu kai lingti han gonglau that ni my state government ri sin thau ba mai tai action lian khang demand su kan the Manipur Congress President K Mikha Chandra ri Governor Ajay Kumar Valata Rajbhavan khau July 3 group nung ariu na internally displaced person Nun lam khau intuk mai demand kathum su kan the Manipur Governor ta ariu kan mai tang Mikha Chandra ri chamla mi khau sa indau kan mi khau ri pakdat ba mai man sai ching inbu ta kaniu kai ti han gongdat ni milam khau Government ri sin thau ba mai action hai in pai na insang the tuna sakani Mikha Chandra ri center khani state government khau ri pakdat ba mai nun ta kaniu kai ling ti handat na ti lungdat ni mai tong than chek mai deadline ti lau khang demand su kan the tuna sakani Government ri community nun ta kalang ti bak pat ran ni mai policy thu phung padat ma khang sakani kumna government return injang ba mai hai ri humanitarian situation hai siran kaina bamthi tuna sakani Congress leader to rekaniu kai sam galau na relief game khau lungba mai nun khang digwang mai sen bam hai lungning in than na sin sulau khang sakani mitong sen bam nun tai IDP strong personal bank account khau ti khang kumna middleman hammi thai political workers nun ban khau ti kala lawma khani sakani mitong sen bam nun tai kabiu chang mai nun khau direct ti tang law ni nei tuna Mikha Chandra ri government khau demand su law kani tuna cham te ri ti thai kane kage nai me cham ti thai pat mai Asa Career Academy Tamenglong Central Khani State Competitive Exams Thani Megwai Khang Asa Career Academy Coaching Center Hai Lalo Nabami Mi Academy on third page Hai July 3 group na churuk kum singai ni chik na pung khau ka hau dat ni Foundation Course SSC Banking Railway LIC Khani Bai Me Central Khani State Competitive Exam Khang offer sunabami Class 12 loi mai Khani Bachelor's loi mai ra mi thai taw taw ta kai na bam minun roi mi ton ka daw cha mi Hai Lalo nu we Kabam ri Eden Hill Tamenglong opposite to post office Khani inbu na thai law ni me gwai ri 9233638944 Hamid Hai 9100657509 khau alam lang nu we Tamenglong Football League kum singai ni chi na pungu PRM group ri me gwai na khang phungwang la na ba mi Putuang League High August 3 group na khat khore September 3 chiru kum singai ni chi na phung ngan chat kai ni clubs registration hai la lo na bam thi Lau chuan kwang route na khat makhai khoriting zin kwang nai ngan Vintage Highway Grace Building Tamenglong headquarter khau gwanga club registered chulanu ni Champion khang dangka lak khat cash prize with trophy Runners up khang dangka jingringu cash prize with trophy khani special awards pangu naip ni Kalam inbu na thai law ni megwairui 8413931417 ramithai prmofficials@gmail.com khau alam law nu we Tamenglong ting nai luan dui luang bu tari group na khat kum singai ni chi na pungu Lau chuan ting rai na ye kalan mo na ye ting sin mo na ye zingbang ting rai na ye dui luang bu tari group na kanai kum singai ni chi na pungu Lau chuan ting rai na ye kalan ting sin mo na ye zingbang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan mak nga thon ku we asai khang tu cham hai khoring ngan lau thi In tuan lau tuan kwang ru makhai kai mekan rui king in sam da la kho tuan ko thei